privilegija biti u društvu koje ima vjeru Hare Krishna Mahamantru, pjeva iskreno Hare Krishna Mahamantru i sluša Hare Krishna Mahamantru sa jedinim motivom, bez motiva. Sa jedinim motivom da slavimo božanski pašu, Šri Radha Krishna. Pa je li to privilegija ili nije? Hajdemo pjevati Šri Sima kanalu za zaštitu duhovnog života svih plaća.
Svi smo ovdje već stari vajšnavi. Nešto mlađih vajšnava. Da li ima netko da je prvi puta slučajno na nekom ovakvom druženju? Ima Mahaprabhu Gora prvi puta, Milica prvi puta, Mahadžala. Svi smo prvi puta, odlično. Zamislite da nam je svaki put kao prvi put. A? Da ništa ne znaš i slušaš. Nego ono kad se
isključi, znaš, ti neko počne pričati priču, znaš, ovo je Džamila, ovo znam, znaš. Ja kažem, pa dobro, znaš i Mahamantru isto tako. Pa opet ponavljaš, jel? Ok. Putit ću samo kratko molitve. Vi koji znate možete za mnom. Om Gyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanshakalpatarubhyascha Kripasindubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 i slavnu mantru Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Da li je netko, dobrodošli svi još jednom, da li je netko od vas vidio naslov? Naslov? Da. Koji je bio naslov? Ma neko da zna naslov. Date neki naslov. Ne morate tražiti po mobitelu, to nije to ideja. Nema veze. Ja volim... Ja volim iskoristiti društvo kad imamo mnogo učenih Vajšnava na jednom okupu, pa bi jedno pitanje postavio ja vama i ja vjerujem da ćemo dati više odgovora na to pitanje iz više uglova. Pa evo, samo ako dignite ruku i onda vas ja i vi glasno date odgovor. Ok, ključ napretka u svjesnosti Krišne je u odricanju, sadana, Sadhu Sanga, Vjerka. Sadhu Sanga, ako ste već imali na umu nešto što je rečeno, slobodno to ponovite. Sadhu Sanga. Ozbiljnost. Služenje bez motiva. Služenje bez motiva. Nevrijeđanje bakta. Izbjegavanje uvreda. Čisto pjevanje svetog imena je ključ napretka u svjesnosti Krišne. Luka. Poniznost. Čuli smo sad nešto novo. Nepokolebljiva vjera u duhovnog učitelja. Sada neko još tamo nešto bio rekao prije. Slijeđenje uputa duhovnog učitelja. Stopa.
teđenje stopa čistih bakterija, Markandeja, pa Govindananda. Stav. Ključ napretka u svjesnosti Krišne je u stavu. Govindananda pravu. Ključ napretka je u jakoj želji da napredujemo u svjesnosti Krišne, Mataji. Ključ napretka je u iskrenosti. Pravo Vajšnjava. Društvo Bhakta. Mataji. Ključ napretka je u posvećenosti. Služenje, entuzijazam. Ključ napretka je u služenju s entuzijazmom. Shvaćanje da je sveto ime jednako samo Bogu. Shvaćanje da je sveto ime nerazličito od Boga, da je jednako Bogu je ključ napretka, Ayodhya Prabhu. Poniznost, slobodno ponovite istu stvar. Prasadam je ključ napretka. Ovo je bila točka na i. Dobro. Hvala vam. Nepokolebiva vera u duhovnog učitelja, sluđenje uputa duhovnog učitelja, odricanje, shvaćanje da je ime nerazličito od Krišne, čisto pjevanje svetog imena, služenje bez motiva, služenje s entuzijazmom, sadhu sanga, sadhu sanga, sadhu sanga, društvo svetih osoba. I na kraju prasada. Kaže i na početku prasada. Sad ćemo čuti jednu priču o prasada. Molim vas pažljivo poslušajmo ovu priču. Volio bi da napravimo atmosferu, jer ako za Krišna Kata je važna atmosfera. Ako imate djecu ili nešto, dobro je da se igraju vani ili ne znam, ili negdje. Da, ovo nam je ok. Jesmo spremni. Predavač nikad nije zaspao na vlastitoj lekciji. Znam dvojicu. Znam dvojicu. Evo, Devaš je pravo zna dvojicu. Ok. Hare Krishna. Ima prostorija, je tako da ovdje ima prostorija za igru i za sve. Ja se nadam da sve možemo akomodirati, ne moramo se svi nagurati na Krišna Kata, Gora Kata. Da, ok. Zabave Šri Chaitanya Mahaprabhu. Jednom ajde, ide ekipa. Ja, vidimo se Gopal. Haribo. Haribo. Šalim se. Jednom, prije nekih 500 godina, malo manje. Ne, tu negdje tamo. Na noći punog mjeseca. Bila je noć punog mjeseca i predvečer na Sandiju Nimai Pandit ili gospodin Chaitanya Mahaprabhu ili Goranga, kako već
je imao tada nekih 12 godina, recimo, tu negdje. Imao 12 godina i počeo je podučavati učenike. Počeo podučavati svoje učenike. Ne znam da li je sa 10 već počeo podučavati, ali u svakom slučaju ovdje već mogu imati oko 12 godina. I bio okružen sa mnoštvom učenika. I išao se kupati na obalu Gange. Došla je vijest da u Navadvip, koji je tada bio veliki centar učenosti, da stiže jedan veliki učenjak koji sve poražava u diskusijama i komu se niko nije u stanju suprotstaviti. I svi stanovnici Navadvipa, svi skolari, filozofi su se preplašili i zabrinuli su se. I gospodin Četanja je znao da dolazi taj veliki pandit i on je svoje učenike hrabrio. Rekao, ne brinite, sve će biti u redu. Malo parafraziram. I onda je gospodin Četan razmišljao ovako, pazite ovu zanimljivu stvar. Kaže, ako ga javno porazim pred svima, on neće biti u stanju održati svoj život. Stoga moram ga poraziti na usamljenom mjestu, gdje neće biti izložen javnosti, čitavoj javnosti, javnoj diskusiji. Znate kako je upisano u biografijama, kako je, znate kad dolazi taj veliki skolar ili filozof, kad on nije dolazio sam, niti u pratnji svojih par učenika. Kaže, to je poput nekog velikog kralja, on imao slonove, konje. To je velika povorka, sa slonovima i konjima kad pandit dolazi. Mnoštvo svijeta koje ga je pratilo, to je ono. Sad imamo malo sliku drugčije odmah, jel da? I došao je, on je čuo, zanima je pandita. I desilo se da je tu istu noć, tu istu večer, taj veliki učenjak išao okupati se, odati poštovanje Gangi. I sretne, i on ugleda Nimaja, Četanja Mahaprabhu, Nimaja, ugleda ga, okruženog mnoštvom učenika, bude privučen s njim, priđe mu, bio je privučen tim društvom, vidi, ti mora da si Nimaj pandit. Gospodin Četanja Nimaj je bio vrlo učtiv i ponizan i počeo je slaviti tog učenjaka, počeo ga je slaviti. I onda ga je zamolio, kaže, zamolio ga je da prosvjetlite nas sa nekoliko stihova u slavu majke Gange. Učenjak je odmah počeo izbacivati stihove koje je on kreirao, jednog za drugim. Krišan Das Kaviraj Gosvami kaže, znate kad odete u Vrindavan ili bilo gdje se hindi priča, onda kažu kitne, koliko ima do Govardhana, ako ideš ovim okolim, ek ganta, 1 sat, ek ganta. Kaže Krišan Das Kaviraj, ek gati. Taj stari Bengali, vrlo slično, prije 500 godina, ek gati, 1 sat, puni sat vremena. Znači oni su se kupali tu, došli su na Sandiju i punih sat vremena prema Krišna Das Kaviraju je taj učenjak izbacivao stihove poput munje, jednog za drugim, stihove u slavu Gange. Kaže, niko nije mogao razumjeti te stihove, bili su tako kompleksni. I svi su ostali očarani. Znači, ti stvoriš stih u trenutku
izbacuješ ono stihove u slavu Gange koje nikad prije niko nije napisao, niti samo ih je proizveo. Svi su ostali zapanjeni. I Nimaj je isto bio oduševljen s njim. I onda ga opet slavio, kaže, to može samo neko ko je opunomoćen direktno od Božice Sarasvati, majke učenosti. Božica Sarasvati se izjednačava sa Lakšmi Devi, Božicom sreće, suprugom gospodina Višnua. I iako ćete čuti, bila je neka će čuti da je supruga od Brahme, neka će čuti da je supruga od Višnua, ali jedno i drugo je točno, to je tako. Zavisi u kojem vremenu ili u kojoj lili, jedno i drugo je točno, ali Vajšnave kaže naš veliki ačarja Vrindavan Das Thakur, da Vajšnave obožavaju Sarasvati poštuju kao Lakšmi Devi, druga Božica sreće. I Šri Bunila itd. U svakom slučaju, to je bio taj Vajšnava, taj pandit je imao blagoslove Božice Sarasvati. A onda mu je pandit rekao, kaže, ali u vašem, sada molim vas, istaknite posebne ukrase koje ste upotrijebili i istaknite nedostatke. Ovo je veliki učenjak, mali dječak od 12 godina, njemu kaže, molim vas sada istaknite nedostatke. Alo. To je bilo vrlo osjetljivo za ugled, za njegov samopoštovanje i on se naljutio. Kaže, pa ti si mali dečko koji tek uči osnove gramatike, šta ti znaš o ukrasima kaže, i moja poezija je besprijekorna, tu nema nedostataka. Kaže, i Maj kaže, ali on jako slatko govorio s poštovanjem, kaže, da, ja ne znam ništa, ja nisam dostojan, naravno, ali sam čuo sam starijih učenjaka i onda me počeo nabarajati ukrase i greške. U stvari, prije toga mu je on rekao, ajde, ako ti, onda ti reci koji. Onda mu je Chaitanya Mahaprabhu prvo naglasio koje su greške. I sluša, u jednoj verziji, to je Krishna Kavirač, priča ono što Vrindavan Das Thakur nije rekao, tako da spoj je vrlo interesantan. Kaže mu, u ovoj verziji kaže mu pandit, u stvari Chaitanya njemu, Mahaprabhu kaže, molim vas, prosvjetlite nas objašnjavajući nam jedan od stihova. Prosvjetlite nas objašnjavajući nam jedan od stihova. A koji stih želiš? Izbacio ih je ko raketa, znaš. A koji stih želiš sad? Chaitanya Mahaprabhu izgovori čitav jedan stih koji je izgovorio i ostao zapanjen. Kako on uopće mogao? A mislim, možda je mislio da će ga tu već dovesti u situaciju da ne zna koji stih, pa koji stih, ne, kako će zna koji stih, a on izbacio stih, to je već bio fasciniran. Kaže, pa kako je moguće da si ti zapamtio stih kad sam ja njih izbacio poput rakete, ne? Ona kaže, pa neko je blagoslovom Sarasvati veliki učenjak, a neko je blagoslovom gospodina Šrutidhara, onaj ko može zapamtiti sve što čuje. Da, dobro, u redu, okej. I onda mu je Chaitanya Mahaprabhu rekao, sad molim vas objasnite nam u tom stihu koji su posebni ukrasi i koji su nedostaci, poludio. I onda na kraju rekao, ajde ti onda objasni. Ti reci koji su nedostaci. Chaitanya Mahaprabhu počeo nabrajati nedostatke poetske, to su vrlo pojmovi kompleksni.
gramatički i poetski. I ovo samo slušaj, nije mogao vjerovati. I nakon toga mu je Chaitanya Mahaprabhu objasnio posebne ukrase. To su vrlo suptilne poante. Na primjer, evo, jednu ćemo spomenuti. Jedan čisto ovako za vas neke. Kaže, vi ste u stihu ste upotrijebili riječ Bhavani Bartuhu. Znate šta je Bhavani? Ko je Bhavani? Bhavani je žena od Bave. Ja? Bava je Šiva, Bava je Šiva, a Bhavani zna se ko je. Ja? To već znači žena od Šive. Ne može niko drugi Bhavani, nego žena od gospodina Šive. Sad kaže Bhavani Bartuhu, suprug od Bhavani. I kaže to je nesklad. To je nedostatak, jer je već rečeno da je supruga. Bhavani već govori ko je. Da je ona supruga od Šive. I zato taj Bartuh nema tu suvišan, jer to može značiti da je to neki drugi muž. Tako da, tako je naveo te neke nedostatke i na ove ukrase ovaj bio potpuno izgubljen. Onda mu rekao, dobro, možete navesti neki drugi stih, nije mogao više ništa, zamuckao je, nije mogao ništa izgovoriti više. Usta su mu stala, nije više ništa mogao izgovoriti. Bio je potpuno zatečen. Ovi su se počeli smjuckat, djeca okolo Chaitanya Mahaprabhu počeli se smjuckat, već Goranga ih je zaustavio ih je i rekao je tom velikom učenjaku je rekao, znate, umorni ste i već je kasno, prenoćite i onda ćemo se sutra ponovo naći. Kaže, ja nisam dostojan niti da budem vaš učenik, kamoli što da. Vi ste samo umorni i sutra ćemo se lijepo ponovo naći, sve isdiskutirati. Ovo je otišao kući, ali naravno da nije sklopio oka cijelu noć. On se samo prizvao mantru od Božice Sarasvati i pitao se kako je ovo moguće da me običan dječak porazio. Kako je ovo moguće? Kako se to mogla dopustiti? I milošću Božice Sarasvati mu je se pojavila i rekla mu je, taj koji te porazio je moj gospodar, osobno, Višnu. Zamisli ovo, zamislite to. Nama je lako, mi obožavamo gospodina Čaitanju na oltaru, slušamo o njemu, ali da ste vi živjeli tada u vrijeme Nimaja Pandita? Ne znam baš. Znaš. Mi isto Šrila Prabhupada držimo na oltaru, ali njegova starija braća po Bogu, ili nego zna, on njega vide kao mlađeg baktu, razumijete? Su rođeni tada u toga. Krišna kad je bio na planeti, nama je Krišna svevišnja božanska osoba, ali oni koji su bili u vrijeme Krišne, Duryodhana nije mislio da je Krišna svevišnja božanska. I mnogi drugi nisu mislili. Među njima je odaja poštovanje kralju Judištiru, odaja poštovanje starijima, tako i Nimaj Pandit. Mladi dječak u Navadipu, jako lijepi mladi dječak u Navadipu, koji je poznat i učen, nevjerojatno je lijep i ljubak, učtiv i to je to. I on me porazio. Kaže, on je moj gospodar, kaže mu, odi i uzmi njegovo utočište. Predaj mu se. Shvatio. Osobno Višnu. I sutra da ne došao i pododandavati gospodinu Čaitanji. Nimaju Pandit, počeo počeo moliti, kaže, što to radite, gospodin? To nije prikladno. Što to radite? To je ljepota zabava. Kad se gospodin pretvara, da je jedan od nas, da uvjetovano živo biće. I to bakte uživaju u tome. Bakta uživa u tome kada Krišna ispoljava nedostatke. Bakte u tome uživaju. Zašto? Jer imaju jaku vjeru u srcu da je Krišna svevišnja božanska osoba. Ne sumnjaju da je Krišna svevišnji.
Kad nemaš te sumnje, onda tebi ne treba da se on stalno dokazuje da on svevišnji. To ti više ne treba. Hoćeš vidjeti, hoćeš rasu. Jer ti imaš čvrstu vjeru da je on svevišnji. Neš sumnjati ako Krišna pobjegne s bojnog polja. Ili ako ode kod prostitutke. Šta? Ja? Više neš sumnja. A kad Krišna ode u 10. pjevanje, kad čitaš, nemaš više sumnje jer si uspostavljena je istina. Uspostavljeno je da je on svevišnji božanska osoba. Onda uživaš u slušati kad Krišna ispoljava nedostatke ili ljudske osobine. Ja? Tako, Nimaj je bio tu, jednostavno dječak. I rekao, Gospodine, šta to radite? On kaže, znam tko si. I molim te, primi moje, prihvati me, uzimam tvoje utočište, potpuno ti se predajem. Onda mu uputio molitve i Gospodin Četanja ga je prihvatio. Ne? I to je poznato jako, poznati događaj koji je upisan u biografijama Četanja Mahaprabhua. Kešava Kašmiri, veliki učenjak. Zanimljivo je da Bhaktivinoda Thakur u svojoj Mahatmi, Navadvipa Mahatmi, gdje govori o slava Navadvipa, spominje kako je interesantno jednu stvar, čisto ovako je zanimljivo za čuti, kako je Nimbarka Acharya se pojavio. On se pojavio, znamo da se Goranga pojavio u svoj četvorici Acharya. Prema Bhaktivinoda Thakuru se pojavio u svoj četvorici Acharya prije svoje pojave. I razotkrio im se. I tako se pojavio i Nimbarka Acharya i onda mu je rekao da će se ponovo pojaviti i da će on u njegovim zabavama biti Kešava Kašmiri. To potvrđuje i Kavi Karnapur, Kešava Kašmiri, da je u stvari Nimbarka Acharya. Jako interesantno, to ćemo naknadno, nećemo ući sad u to, nije to je side point, nećemo puno u skolarstvo sada, nije to ideja ovoga klasa. Jel? Ali eto, ima tu kontroverziju kod toga, ali to je jedna, eto, zanimljiva stvar. Sam saznao. Tako da je to on uzeo potpuno otočište Gospodina Četanje, postoje veliki Vajšnava. Veliki Vajšnava je postao Kešava Kašmiri. I Acharya Nimbarka Sampradaj, jedan od velikih učitelja. Ok, to je jedan dio mali zabava gdje vidimo kako je Šri Četanja Mahaprabhu podario bhakti, podario milost nekome ko je ponosan i jako kvalificiran i učen, a opet čist. Jer je predan Božici Sarasvati i Božica Sarasvati ga jednostavno poučila, ovo je svevišnji Gospodin. Uzmi njegovo utočište. Tako vidimo kako je Nimaj Četanja Mahaprabhu prije nego što je počeo, znate, to je bilo prije nego što je on išao u Gaju. Kad Gospodin Četanja otišao u Gaju, nakon toga je počeo ispoljavati, tu je sreo Višvarupurija, ali znači prije toga, dok je još bio nije bio Bhakta. Krišna još nije bio Bhakta. Krišna još nije postao Bhakta tada. Ko može shvatiti za ovo Četanja Mahaprabhu? Krišni. I se razotkrio tome velikom učenjaku. Ok. Šta je ovo bilo? Šta se ovdje ovo dogodilo? Kako je ovaj napredovao u svjesnosti Krišne? Šta se tu dogodilo? Desila se sadhu sanga, društvo svete osobe. Šta se još tu dogodilo? Oslobodio se lažnog ja. Oslobodio se lažnog ja zbog društva sadhu sange. Poniznost. Radi milost, Krišnina milost. Što ona je rekao naš Gora Mitra? Prasada. Šta je prasada? Milost. Milost. Milost.
Odakle dolazi milost? Od milostivog. Od milostivog. Okay. Sad malo teže pitanje. Razmislite dobro. Što je milost? Ne primjeri milosti, nego što je uopće milost? Prostite, stanite, imam ovdje ruku koja je dignuta, pa ćemo njoj da prednost, izvoli pravu. Da. Nešto što ne zaslužujemo. Milost je nešto što ne zaslužujemo. Kako je to interesantno. Dobro, izvoli Mataći. Bezuzročna ljubav. Bezuzročna ljubav. Šta to znači bezuzročna? Kako bi još drugim riječima rekli bezuzročna, da vidimo i to? Nesebična, nemotivirana, bezuvjetna, bezuzročna, nema uvjeta, prirodna, ja? Spontano, prirodna, nema uvjeta nikakvih, ona je jednostavno tu, ja? Jednostavno je tu. Poput, ja sam pitao Anu Radu, svoju suprugu, šta je milost? Ona je interesantno odgovor jako dala. Kaže, to je milost je nektar koji pada s neba. Malo poetski, ja sam čekaj malo. Ali sam to razmišljala, da, milost je nektar. I milost uvijek silazi, nikad ne uzlazi. Jeste to isto primijetili? Ona pada s neba poput kiše, jel? Samsara dava nala lidha loka. Šta znači lidha? Ništa. Šta znači lidha, godinama pjevamo ljudima? Ne znamo, da. Ali znamo bar okvirno, da. Lida znači izmučen. Izmučen. Ali vam lida zapravo dolazi od riječi lik na engleskom. Lizati. I odnosi se na plamenove samsare koji ližu. Koji nas ližu, speku. Jezici, plameni jezici koji nas peku. Lida, loka, izmučen svijet. Zato se kaže izmučen svijet. Ja? Lida se provodi kao izmučen svijet. Izmučen sam samsarom. I šta se događa tom svijetu koji je izmučen sam samsarom? Tranaja. Izbavljen, oslobođen. Tranaja. Kako? Karunja. Sa karunom. Ja? Sa karunom. Koja je ganaganatvam. Ja? Poput gustih kišnih oblaka. Ja? Koji se izliju. Kad imamo požar, možemo mi poslati kanadera i onoga, ali kad bura zapuhne, to, Bože, to se širi, to ne može niko zaustaviti. Osim milosti s neba. Ja? Milost s neba. Ne zaslužili. Kaže, nismo zaslužili, to je jako lijepi izraz. Bakta se nikad ne osjeća zaslužio sam milost. Ja? To je interesantno. Čista duša uvijek misli, nikad ne misli ja sam zaslužio milost. To je vrlo, vrlo jedna interesantna karakteristika svete osobe. Ne, ja nisam zaslužio milost. Ne. Krišnadas Kavirač. Nisam zaslužio, a dobio sam. A dobio sam, da. I onda u takvom stanju srca možemo samo zahvaljivati i slaviti, jel da? Dobio si takav neki poklon. Zašto? Možda se, kad ste počeli sa svim ovim i kad vam se sve ovo počelo u vaš život dolaziti, jel? Svjesnost Krišne, da li vam se desilo da ste pomislili zašto ja? Nekima, ja? Nada sudana. Ja sam se često zapitao zašto ja? Koliko ima kvalificiranih, ja ne znam ništa, ne znam šta je život, ne znam živiti, zašto ja? Ne znam spojiti kraj s krajem, zašto ja?
pogledaj koliko kvalificiranih ljudi, inteligentnih, snalažljivih, pametnih, zašto ne on? Koliko bi on više mogao učiniti, zašto ja? Tako sam razmišljao. Šta je sa mnom htio reći? Zašto ja? A ima još jedna stvar. Znači, kad osobe kad dobiju milost, najveća radost i sreća, to ne može staviti držati samo za sebe. Prirodno. Ok. I kaže, odmah nam se bava da pravu. Nam je odmah, kaže, još jedna stvar je kad milost dobiješ, kad imaš takvu zahvalnost, ti to ne možeš zadržati za sebe. Ona se izlijeva. Ne možeš zadržati za sebe, možeš podijeliti. Eto, to je lijepo. Da tu milost možemo podijeliti ili dijelimo jedni s drugima i da dijelimo sa ljudima i čak i s ljudima koji, a sad ko smo mi da kažemo ko je kvalificiran, ja? Zato znate kad idete dijeli knjige ili bilo što, ako nekom idete dati nešto na neki način Krišnu, kako vi možete znati, jel da? Nekad ljudi koje najmanje očekuješ, koje nikad, evo sad kad ne baš tu Madhusudana, Mataji, to je meni primjer bio za cijeli život, kad je ušla u jedan kafić i sa Veda magazinom, što je bilo i čovjek je počeo vikati na nju. Uzeo, pljunuo u magazin, u Krišnu, bacio ga na pod, dole i gubite se odavdje, A Mataji Madhusudan kaže, ma zakaj, a recite vi meni nešto, zakaj ste vi ovo napravili? Zakaj ste vi to napravili? Pa počne nešto, ma recite mi, zakaj ste vi ovo napravili? On se u sekundi promijenio, čovjek se transformirao, počeo se ispričavati, dao je novaca, digao, 7 je uzeo Veda, znači njegovo srce se potpuno transformiralo, potpuno, 7 magazina je uzeo. Ja mislim da tom čovjeku je možda još dan danas to žao. Ako je žive možda sigurno negdje. Prekrasno, transformacija. I ti stvarno ne možeš znati ko će. Ja ću vam reći iskreno, moja cijela obitelj su postali praktički bakte. I mater, i otac, i brat, i ja. Mislim, stali na taj put. Ne mogu reći da sam bakta, stala na taj put. I djeda, i baba. Ali kad sam ja počeo, meni su oni bili, ja mislim, to su zadnje osobe koje će prihvatiti, oni su bili protiv. Oni su svi bili protiv, osim oca, brat onako, on je i donijac, on je krivac jer on donio tu knjigu koja se učinila, on je glavni krivac. Ali on je to čitao i onako, ja sam čitao i ja sam bio gotov, otac isto došao s broda, uzeo pročit gotov i on se gotov, ja on bio od njega i mene je odmah totalno obuzelo, onda je majka bila protiv svega toga, misli da ste vi ludi, znaš, stvarno smo ludi. Pa zamisli ti, znači mi smo otišli, ostaja školu, ostaja posao, nestali, otišli negdje, nema ih, ne javiš se nigdje. Znaš, došla neka knjiga, otišli u neku sektu i nestali. Ti misliš, ja sam najsretniji čovjek na svijetu, Jupi Krišna, ne kužiš šta je okolo, kako to izgleda u stvarnosti ljudima, znaš. Tako da je mom djedi trebalo, to smo pričali jučer, 7 godina. Punih 7 godina je njemu trebalo, ali ja sam tom čovjeku odajem svo poštovanje, kad se ja poslije shvatio. Znate ko je sve bio kod nas u tom stanu, kod dide moga, dok su i mater i otac bili u Vrindavani i dok je on bio sam, kod njega bio i Ananda Tirtha Swami, i naš Dayal Nitai Prabhu i Suvana Bindu i ne znam koliko bakta i tu je bilo i na komodi od teče, izgoreno i u 4 ujutro kupanje, ustajanje. Ja kažem, svaka mu čast. I otišli. I onda se mater vrati sama.
I onda ide i mama žive sami, ne znam, to je stvarno, ja ne znam, ja na njegovom mjestu, ja ne znam što bi ja napravio, u tom ulozi, jel? Kad gledaš s tog aspekta, ali gledaš ti iz drugog aspekta, nama je sve to bilo, wow, šta je, to je čudo neko, jel? Koliko se to života naših dogodilo, jel? Ali hoću vam reći iskreno, ja nikad nisam mislio, ni na kraj pameti da će moj dida, ili mama isto. Kad isto transformacija u majci, dok sam bio u Italiji, i djeda nakon 7 godina kaže meni, ajde molim te, reci mi, šta je to? Šta je to? Ja to ne razumijem ništa. Vi ste otišli pa ste ti vrati, pa šta se to dogodilo? Sjedi, molim te, 2 sata smo mi sjedili. Nije to bilo argumentiranje, on je želio znati iskreno. Nakon 2 sata meni je srce bilo ovako. Vrući mi prsti nožni, energija. A djeda kaže, to što vi radite, to je jako drago i Bogu i Krišnanu. Tako je bilo njegovo razumijevanje tada. I on je tad počeo propovijedati, što kaže nas baba, da hajde, što je to on počeo okolo svima objašnjava, ne znate vi šta je u stvari, šta oni rade, on je počeo tako, širi se, to mi je jedan primjer u vlastite obitelji, onda misliš, šta, tako da, nikog nema, ja jednostavno nema mjerila nekog po kojem ćemo mi skužiti ko nije, ko je, ja sam to bar vidio, nema. To smo vidjeli s tim čovjekom, jer, tako da je ovo što je rekao naš Krišna, to što je rekao naš Gora Mitra, pravo, jel? Prasada, milost. Nju možemo zaista slaviti i osvješćavati tu milost, koliko smo blagoslovljeni, da smo ušli sve ovo. I zavisi na kojem ste radi u valu. Ako ste radi u valu milosti i zahvalnosti, nema problema. Ali šta kada se neko povrijedio, koji isto tako već dobio milost? A šta ako se neko loše tretirao koji isto tako već dobio, onda idu testovi dalje, jer idu dalje testovi u našem životu i to je dobro. To je jako dobro. Zamisli da je u životu sve super. Ja mislim da bi se ja ubijao. Bože, posjedivo, mladi, stvarno se događa u životu, ali dijamanti se ne bruse tako lako. I to je ljepota. To je ljepota života. To je ljepota života. Gdje ima lak život i dubok. To ne može biti tako. To ne ide. To jednostavno ne ide. Onda kad su našli Prabhupada pitali, jel? Pa je rekao, kaže Šrila Prabhupada, je li to učenik bio? Kaže Šrila Prabhupada, duhovni život je težak. Šrila Prabhupada kaže, da, duhovni život je težak, ali materijalni život je nemoguć. Tako nešto. Duhovni život je težak, ali materijalni život je nemoguć. I onda, još ću jedan, to je bilo negdje u 8. pjevanju. Čitao sam gdje govori kako je život težak. Mislim da je bio Gajendra, ne sjećam se. Ali sjećam se purporta, smisla Šrila Prabhupada. I ja sam baš razmišljao, pročitavši taj stih gdje govori kako je težak život. Ja sam mislio, prije nego što sam počeo čitati smisao, mislio sam, Šrila Prabhupada, ja ima osjećaj, kroz što je on sve prošao i kroz to bakta prolazi u životu kad želi širiti svjesnost Krišne ili kad želi uopće djelovati svjesno Krišne. Kroz što se mora proći.
Pa i ako ne želi, mora svako, a kamo još kad želiš, jel? I ja sam nekako misliš da Prabhupada Purport, mislim da on neće govoriti kako je duhovni život lak u ovom Purportu. I onda, što Prabhupada u tom Purportu kaže, živo biće je pas. Ako već moramo biti pas, budimo Krišnin pas. Ako već moramo biti pas, bit ću Krišnin pas. Krišnin pas, da. Krišna's dog. Neću biti ulični pas. Neću patit ko pas, patit ću ko Krišnin pas. A patnja za Krišnu, vidjeli smo, znamo u svom životu, kad prođeš bilo koju patnju za Krišnu, ti se toga sjećaš sa nektarom. Sva sreća da sam to doživio, ne ajme što je to bilo, nego te trenutke se sjećate s njih s velikom zahvalnošću, sreća da je to bilo, sreća da se imam čega sjećati, da se imam čemu slušati. Ok, je. Ok. Ne još oprosti, hvala ti, jer ću se izgubiti, a onda je gotovo. Stoga, što je naš Gora Mitra Prabhu rekao, prasada, milost. Ali, svaka od ovih ovdje, idemo na drugu, idemo na Markandeju Rišija Prabhu. Stav. Napredak u svjesnosti Krišne će ovisiti o stavu, Šrila Prabhupada rečenica. Ja? Ključ napredak u svjesnosti Krišne je u stavu. Onda neko rekao poniznost. Ja? Ja? Šta se desilo velikom učenjaku? Postao je? Ne, bio je Bakta, da, postao je Bakta, da. Šta se desilo prije nego što je postao Bakta? Postao je ponizan. Postao je ponizan. I predao se, napustio sve, postao je ponizan. A šta se desilo prije nego što je postao ponizan? Transformirao se. Prosti. Bio je skršen. Transformirao se. Bio je skršen prije nego što je postao ponizan. Transformirao se, kaže, jel? Šta se desilo još prije nego što je postao skršen i transformiran? Ukazanje. Bio je entuzijastičan. Bio je ponosan. Šta se desilo između toga što je bio ponosan i skršen? Sreo je Baktu. Naletio je na gospodina Čitanja Mahaprabhu. I to prikrivenog Baktu. Gospodin Čitanja tad uopće nije, on je bio bahat isto tako, gospodin Čitanja. Njega su Vajšnjavi izbjegavali. Ima upisano u Čitanja Bhagavati, jer gospodin Čitanja ide i vidi u daljini Mukundu, svog vršnjaka, Mukundu, i Mukunda ga ima u filmu to jako lijepo snimljeno, Mukunda ga vidi i onda kao vidi gospodina Nimaja, jel? I onda kao nekog vidi tamo, mahne mu i pijun crtu, jel? Ti isti koji su bježali od njega. Ja to rekao, sad bježite od mene, a kasnije ćete me obožavati kao najboljeg baktu. Postat ću takav bakta da ćete me svi obožavati. I onda taj isti Mukunda koji je bježao, sad svaku večer pjevate o njemu. Ja? Sanjaya Mukunda Vasu Gošadigaya Jaya Jaya Goračan. To je bilo prije nego što je gospodin Čitanja postao Bakta, je dao milost ovome, prije nego što se manifestirao. Ok, eto. Toliko od mene za sada. I volio bih sada pitanja, komentar. Molim vas dignite ruke tako da izvoli Prabući. Pravo pa ne znam. Jel imamo mikrofon za pitanja? Evo, doći će. Tako, ako je snimak, jel, da se može i čuti.
Krišna, se čuje? Da. Pa hvala ti na ljubnom predavanju, vas sam uživao. Drago mi je. Ono da je Nimbarka Kešava Kašmiri piše u 8. poglavlju ovog Navadvita Mahatmje, to stoji. Moje pitanje je oko Kešava Kašmirija, ti kažeš da je postao bakta, a baš sam neki dan sam čitao da je on već bio u Rudra Sampradaji u Višnu Samija, jedan od glavnih ačarija tamo u toj liniji. Ne? I znam da je gospodin Četanja volio tu liniju jer je od Šridar Svami isto Bhagavata komentar je isto u Rudra Sampradaji, pa ga je gospodin Četanja onda svaki dan čitao. Ne? Znači nije bio da je on nekog svjetovnog učenjaka porazio, već je bio napredan Vajšnava, Kešav Kašmiri. A volio isto Nimbarku, gospodin Četanja, jer on je Viva Mangala, Krišna Karnamrita, isto čitao svaki dan, pa Vidjakvati, pa Chandidas puno, od više sam predaja volio gospodin Četanja, ne? Evo, ako možeš, možda si ti čuo nešto Kešav Kašmiri. Pa znao sam Cinje Mahaprabhu Gora tu, a ja spomenuo ovaj point, znao sam da će ga crknuti. Pa ne, ono što znam je da postoji kontroverza oko toga i da je on zapravo Kešava Bata. To je bio Paranguru od Kešava Kašmirija. Da je on zapravo Kešava Bata, tako da ne znam ja puno o tome. Evo ti si nam sad prosvjetlio da je to ok, to je dovoljno. Ovdje sad išao u te detalje, jer ako želiš ti još nešto iz toga reći, slobodno. To je to, evo bio uzvišeni. Si pričao o svojoj obitelji, o promenadi, u svjesnosti Krišne u početku. To me je malo dojmilo zato što sam ja imao jako teški slučaj po tom pitanju, jer mi smo narastali braka u vezi toga, u vezi svjesnosti Krišne. To je bilo dosta teško, sve ljubavu i sam ispričati, ali uglavnom kako je sve to dalje krenulo, to je čudesno. Naprimjer, meni nikad niko nije znao kolač ispeći, niti majka, niko živ, jednom sasjećali što sam znao pojesti. Međutim, kad je moja žena počela da sad nam raditi kolače, onda smo prodavali kolače po cijeloj Hrvatskoj. I po kampovima. I po kampovima, da, po kampovima smo čuveni one baradere i svašta, ne znam što sve, ne. To je bilo čudesno, previše čudesno. A ti kažeš prije je bio, u početku je kao trebalo biti razvod, jel? A onda ste, da, transformacija. Podao sam na Bizek od 90. godina i kad sam se vraćao doma, žena molila Boga da se ne vratim. I onda jednoga dana se zainteresirala, šta, taj čovjek dolazi sretan dom, šta se sve to događa. I znatiželje je krenulo. I onda bakte oko nje, kad je krenulo, više se ne mogu zaustaviti. Hare Krishna. Hvala ti. Milost, ovo je bilo skroz na liniji ovog predavanja, jel? Na liniji mislim, jel, u cijelu poantu milosti, a milost je nezaslužena i ne znaš kako se dogodi. Tulasi Vataji. Hvala ti, pravo inspirativna lekcija. Mi se strašno sviđa kako ti povezuješ različite stvari koje se mogu naučiti iz šastra i ti si meni stvarno primjer i mislim da bi zakon trebao biti inspiracija da se malo više ugubi šastre. Zato to govorim, jer i čak ovaj Kašmir, kako se Pandit Kašmir, on je bio i bakta i bio veliki naučenjak, a još uvijek nije dobro baratao sa sanskritom, jer očito je bilo da on nije govorio na pamet, već da je ovima dokazalo se čitanju da zapravo uopće ne znam što govori, ne? Budući da je sanskrit tako kompliciran i svaka riječ ima više značenja, ja sam primijetila da bakte baš slabo čitaju, rađe čitaju neku New Age literaturu
I radi toga bi volila i molila da Krišna da svima milost da proučava šastre kao ti. To se te radi. Hvala. Kaže, Kešava Kašmir je zapravo bio nevjerovatno uče, ali kaže, majka Sarasvati tada ga je navela da izgovori nesavršene stihove. To je još jedna opcija. Tako. Da, evo to, mislim, to je super. To kako ti tumačiš šastre, to je fantastično. Drago mi je. Važno je, vakte, nije sad stvar mene, nego je jako važno da mi smo svi različiti. Ja sam mislio, znači u Pregradi sam bio, druga generacija Pregrade, kad Navadi Pravu bio u Pregradi, a Dajal Pravu u Zagrebu, onda sam bio u Pregradu došao i ti nemaš kad čitati, znaš, akcija je cijelo vrijeme, a ja želim roniti, želim čitati. I onda sam skužio bogarum. Znate što je bogarum? To je onda se odlaže povrće. I to je jedna soba i kad otvoriš vrata od bogaruma ti točno imaš samo jedno malo mjesto pokraj vrata dole na betonu i ostalo je sve povrće. Ne? I tu niko ne zalazi, tu samo kad je ručak se kuva i to je to, a tu niko ne zalazi, niko ne zna. Ja bi ušao u taj bogarum, zatvorio vrata. Jer ja sam svoju hranu morao primiti, ali ako ne možeš ti, znaš, mi smo svi različiti. Svako mora naći ono u čemu je, neće svako čitati, to se nikad neće dogoditi, neće svaki ima ukus da čita, ali zato će neko ima ukus da čuje. Ja? Imat će ukus da čujemo, da slušamo. Ja? Onda će to biti lijepo, pa će se neko uvatiti na to. Ja? Važno je ne pronaći, nego priznati, osvijesti svoju snagu. Šta tebe vuče? I to će nam dati zalet svjesnosti Krišne. Što god daje. Ja? Od bilo kojih aspekata koji je, ako volite sveta mjesta ili volite božanstva, boje ili hranu, ja? Na bilo koji način se uvatiti. Jer ne možeš ti da nešto što tebe čemu nisi sklon. I onda jedan dan idem ja u taj bogarum, sav sretan da ću malo uvati vremena, otvaram bogarum, zauzeto. Bakta Zdenko je unutra. Naš Dharma Setu pravoc Mita Krišne Sanja, koji je tad bio templ komandir tamo. Skužio me i onda je on isto bio dobra ideja, idem i ja. Pa mi je bilo neugodno. Tako, i u vrijeme Prabhupada imamo primjere, i Bhakti Vikash Swamija, koji bi uvijek išao pola sata čitati prije, znači i gomilu bakta koji traže na sve načine. Ja sam u Salemu kad sam bio još prije nego što je ovaj hram na drugom mjestu, ja bi uvijek išao spavati u ponoć. Znači kad sve utihne, onda idem još malo pročitati, znaš. Svi utihne 9:30, 10, već Bhakti spava, kaže idem sad, baš da mogu. Ja se sad sjećam što sam tada čitao, to je bila 2002. I prva. Ja se sad sjećam što sam tad, zašto? Vidite, ovo je jako bitna poanta. Jako bitno. Zašto se toga? Zato jer sam tad imao. Zašto smo mi zamolili da se izađe, da bude tišina? Svaćate? Jako je važno stvoriti ozračje. Ozračje je presudno da ti možeš ući u to tada. To je to. Bio sam u kuhinji. Tad sam bio u Salemu u kuhinji čitao. I kad mi se to dogodilo, taj prekrasan moment. Stvoriti ozračje. Zato ja kažem, nemojte ići, bar ne mogu reći nemojte ići, nego kod mene to ne funkcionira. Znaš, sat vremena čitanja, znate kako idu sadane, treba bi sat, bakte znaju, treba bi sat vremena čitanja, onda uzmeš i čitaš. Kad čitaš? Pa kad si slobodan. Kad si slobodan? Poslije ručka. Poslije ručka si slobodan i onda idem malo čitati.
onda bi znao, ako sjedneš pa sjedneš uspravno i onda se malo štipaš ovdje još, da svašta izvodiš, i onda samo, u jednom trenutku samo čuješ, sjedimo u sobi, bakte, čitaju poslije ručke, samo čuješ, gita iz ruke dom, ispadne. Ne treba to. Važan je fokus, da imaš fokus. Nek to bude neka bude minuta, ali uvatite taj fokus. Eto, to je ono što možemo reći, dati poticaj za čitanje. Ja kažem, vidi gdje si. Nemoj sad reći da sebi nešto, ne. I evo, to sam već spomenuo više puta, još ću ja spomenuti u svojim ovdje u Zagrebu. Znači, bakta, moj stari prijatelj, kaže ovako, kaže šta on svaki dan napravi. Sad će neki, rećete, ovo je presmiješno, ali znate što on napravi svaki dan? Kaže, ja svaki dan uzmem Bhagavad Gitu, stavim je na čelo, stavim je na srce. Gotovo. Koliko je smiješno i simpatično, toliko je i važno i ozbiljno. Shvaćate koja se iz ovoga krije poanta? Napravi korak koji možeš raditi svaki dan. Napravi nešto što možeš raditi svaki dan. Šta god, koliko god da to je. Jer ispod toga nećeš ići. Shvaćate? A kad si dodao nešto, pitanje je samo vremena kad će doći više. On sad kaže, pa onda uzmem pa pročitam, jel? Ali to ti je ispod toga ne ide, jel? Da, smo mi opet različiti, neki smo mene uvati val, pa onda uronin u valove, pa onda poslije, jel? Svi smo različiti, jel? Neko može dugo držati jednu te istu stvar, jel? Ali nešto što možete slijediti i što će vam biti lijepo. Ne možeš ti raditi nešto što ne voliš raditi. Jel' tako? Možeš, meni se to u stvari dogodilo.